Selamat siang guys. Jalan Manunggajuang. Guys. Jalan di Padakung. Darmisi izin nge YouTube Fried Chicken Sri Melani ayam geprek ya guys, yang gajah 5 nih guys. Biasanya beli malam nih guys, baru sempet siang guys. Harga berapa ya yang lucu ya ini guys? Pasar Proyek Sukapura guys, pas pinggir jalan pertigaan. Oke. Jadi berapa ya? 35 guys, murah guys, banyak masih ini 35 guys. Oh, terima kasih guys ya. Gampang nyarinya guys, abangnya. Nih bang, bawa bang. Oh, Bang Ali main di Jalan Raya, bawa bang. Bawa. Nggak mau, udah suruh bawanya nggak mau dia. Bang Ali. Jangan main di Jalan Raya Bang Ali. Oh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi guys. Fried Chicken Melani.